kon chante. Nek ap jwe an dan l'eglise pa kon chante, je tellement. Ba mwen te nou travay sou la fête la. Premier bi kon mwen pou mwen. On te ba essayer. Lo wal di mkaka bagen bo oui. Maman mwen. Ou konen chawon? Baba. Bon, sa wak a di. La get ton ekrazem sa baka pa an chan. Gade mbe de respekte li de gen bek li. Wal din tek idwat.